uzi ikintu kibazo mufite ndetse natwe dufite n'abandi bajene bagenzi bacu bafite twigishijwe wo gusenga nukuza tukavuga amagambo menshi nukujya mu misozi nukuyiriza ubusa ibyo nugusenga koko ariko nagace kamwe mu gice kinini kigize ubuzima bw'ubusabane oya Yesu ntago afite isoni z'ibyo uvuga arazi neza kuri kurwana gusenga wipanga amagambo yo gutera imitombo Imana kuko Umwuka Wera nawe ari kugufasha bari abahungu bari ku gisimenti ba mama bacu bari hahandi murabona noneho uko twigira imbere niko na rya torero rya mama bacu ri kwamburwa imbaraga Yesu ashimwe cyane tuzatanya kubona abahungu ndetse n'abakobwa muri kariyeri na calling bitandukanye bari gukora ubushake bw'Imana bari muri anointing bameze nka ba Danieli bakorera ingoma 10 mwirukanwa mu kazi kubera iki ntabwo umwuka wa Danieli ukuriho Imana irashaka abakobwa n'abahungu bari connecte n'Imana kubera ko bamenye imikorere y'Umwuka Wera ntago bajya badisconnecta n'Imana bahora ku migomero yo mwijuru bahora ku migezi yo mwijuru bavoma nabo bohereza mu isi niko ubwami bw'Imana bukorera mu isi nuko Imana ifite abantu abaramyi bari kuramya indirimbo ariko ziri kuvomwa mu ijuru abigisha bari kwigisha inyigisho ariko ziri guturuka mu ijuru Yesu ashimwe cyane ni gute systeme y'ubwami bw'Imana ikorera mu isi n'umurongo wa 12 twihute kandi ikizima cyose kiri mu mazi ayo uwo mugezi utemberamo yose kizabaho hazabamo amafi menshi cyane kuko amazi yaho ayo mazi azagera azaba meza ikizima cyose kiri aho uwo mugezi uzagera kikabaho 12 haravuga ngo ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa ibibabi byabyo ntabwo bizuma n'amatunda yabyo ntabwo azabura bizajya byera uko ukwezi gutashye kuko amazi yaho ava mu buturo bwera amatunda yabyo azaba ibyo kurya nabyo n'ibibabi byabyo bibe umutuvura amen. Let's read 9 says, swarms of living creatures will live wherever the river flows. There will be large numbers of fish because the water flows there and makes the salt water fresh. So where the river flows, everything will live. 12 says, fruit trees of all kinds will grow on both banks of the river. Their leaves will not wither, nor will their fruit fail. Every month they will bear fruit because the water from the sanctuary flows to them. Their fruit will serve for food and their leaves for healing. Yes, ashimwe cyane. Praise God. Ndashaka tuganire gatoya. I want us to talk about youth time revival. About youth time revival. Platform. So we are here. Turi hano. So we are here. Ku mpamvu imwe. For one reason. Yo gutekereza ku rubyiruko rukijijwe. To think about the youth as Christians. N'uburyo Imana iri kuduhamagara kugira ngo ubwami bwayo buze hano mu isi. The way that is God's calling us for His kingdom to be on earth. Generation y'abajene bamenye Yesu. We're seeing a generation of youth that knows Christ. Mu minsi turi kwinjiramo. In the days that we're going in. Turi kugenda tuganzwa cyane. We're being churched off. N'isi yo hanze. With the outside world. N'abajene bataramenya Kristo. And the youth that doesn't know Christ. Turi gutekereza ukuntu tugomba guhuza ubumwe n'imbaraga. So we're thinking of a way we can be united. Kugira ngo isi yo hanze imenye Kristo. So the outside world can know Christ. Byanga byakunda ubumwe bw'abizera burakenewe. The union of Christians is needed. Kandi nicyo cyifuzo cy'Imana. And that's God's request. Turabona twarizeye mu matorero atandukanye twagiye tuhamagarirwamo. We can see that we believed in different religions. Ariko turi kwibaza noneho impamvu ki ibyaha ndetse n'ubuzima buganjemo ibyaha buri kugenda buganza cyane. But we're wondering why a life that's charged of sins is being a lot. Mu myaka iri imbere ba mama bacu baraduhereza inshingano. In the days that are coming, our parents are going to give us responsibilities. Mu nzego zose. In all different forms. Mu itorero. In church. Muri business. In business. Muri politike. In politics. Hose turaza kuba twicaye turi kumonitoringa ibintu byose. Everywhere we're going to be sitting monitoring everything. Turi kwibaza ngo ese turiteguye. We're wondering, are we ready? Kugira ngo dukore umurimo wo kwerekana ubwami bw'Imana hano mu isi. To show God's kingdom here on earth. Ese muri kariyeri Imana iri kuduhamagaramo. Ese in the career that God's calling us in. N'imihamagaro yo mu church Imana iri kuduhamagaramo. That God's calling us in church. Ese turiteguye. Are we ready? Kwerekana itandukaniro. To show a difference. Ya old
generation na young generation, of the old generation and the young generation, igisekuruza kiri imbere yacu n'igisekuruza tugiye kuza. the generation that's coming and the ones that's behind. Dufite ba Daniel baricara mu nzego zaho abandi bicaye bakerekana ubwami bw'Imana. We have Daniels that are going to sit where others sat and show the kingdom of God. Dufite ba Joseph berekana urukundo mu gihe bagiriwe nabi n'abakuru babo n'abarumuna babo. We have Joseph's ready to show God's love when they had been ruined by their brothers and sisters. Ibyo nyibivuga. When I'm saying this, ndagira ngo dushime Imana dukoma amashyi mu izina rya Yesu. Let's clap our hands. Turi mu minsi yo kwibuka We're in days of remembering jenoside yakorewe abatutsi the genocide against the Tutsi mu 1994. 1994. Turabona ubutegetsi bwacu We can see bwagundiriye umutima wa Yosefu. It's coming in Joseph's heart. Ibyo bintu twongere tubikomera amashyi mu izina rya Let's clap for that again. N'imbara ya Yesu muyakome cyane mu izina rya Yesu. Iki ni cyitegererezo gitoya dufite imbere yacu. This is something small that shows in front of us. Cy'umutima wa Yosefu na resulta iba iyo umuntu yagumanye umutima wa Yosefu. Joseph's heart and what happens when you stay with God. Ese generation yacu irimo ba Yosefu? Does our generation have Joseph? Ese generation yacu irimo ba Paulo? Does our generation have Paul? Ibi ngibi turaza gusanga ko inshingano zabyo zifitwe n'itorero. This shows that these responsibilities have the church. Ibi ngibi nimujye kubishakira ahandi. When you got to search it around, politike y'Imana, politics of God, yubakirwaga ku bintu bitatu. It's built on three things. Hari umwami, there is the hari umutambyi, there is the, hari n'umuhanuzi. then there is a prophet. Umwami yatekerezaga ibintu, the king would think of something, ariko yicaranye n'umutambyi w'Imana, but when he would be sitting with kandi harimo n'umuhanuzi, with the turabona umwami muri pozisiyo y'Imana, we see the king in a position of God, tukabona umutambyi muri pozisiyo ya Kristo, we see the priest in the position of Christ, tukabona ndetse n'umuhanuzi muri pozisiyo y'Umwuka Wera. the prophet in the position of the Yesu ashimwe cyane. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Itorero rifite inshingano ikomeye cyane. The church has a responsibility yo gutekerereza isi, to think for the earth, yo guhindura isi, to change the earth. Hallelujah. 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 Itorero ni bande rero? So what's the church? Ni irihe torero dufite mu gihe kiri imbere? Which church do we have in front of us? Vuga ni twebwe. Say it's us. Hallelujah. Hallelujah. Twabaye mu gihe, we lived in nowhere. twabaye mu matorero atandukanye, we lived in different churches and religions. tugira igihe cyane cyo kubwirizwa. We had a lot of time to be preached. tugira igihe cyane cyo guhura n'abapreacher. We had a lot of time to meet preachers. ababwiriza butumwa ni bande? Who is the people saying evangelism? murambabarira ntago ngiye kubapfobya. You're going to forgive me, ahubwo ngiye gusobanura icyo Imana ishaka. but I'm trying to explain what God wants. ngo nindi gukanda hano nkabizimya mumbabarire. Yesu ashimwe cyane. Turabona ministere eshanu z'Imana. We see 5 ministers of God. Turabona hari abahanuzi, there are apostles, hakaba intumwa, apostles, hakaba ababwiriza butumwa, the ones saying evangelism, hakaba abungeri, pastors, hakaba n'abigisha, and the preachers. hanyuma tugiye kuganira neza nk'abajene. So we're going to talk nice like youth. Iyo urebye aka karere kacu k'Afrika y'Uburasirazuba, when you see this country of Africa, turabona dusa nkaho turi generation ya gatatu. We look like we're the third generation. Ukurikije igihe ubukristo bwaziye. When you consider the time Christianity came. Generation ya mbere, the first generation, yabaye iy'abasogokuruza. It was for our grandparents. Yeah, sure. Generation ya kabiri, the second generation, ni y'ababyeyi bacu ababashumba dufite Imana yakoresheje umurimo wo kutubyara muri Kristo Yesu. Our parents. Reka dukoma amashyi kubw'izo generation ebyiri dushima Imana. These two generations. Generation ya gatatu, the third generation, ni twebwe. It's us. Imana iri guhamagara. God is calling us. kugira ngo twerekane ubudasa bwa generation. So we can show uniqueness kugira ngo twerekane ishusho y'ubwami bw'Imana mu kinyejana twinjiyemo. Ni twebwe Imana ishaka guhereza version. It's us God wants to show. Iri mu bundi bwiza bw'imbaraga za Kristo. Iri mu bundi bwenge budasanzwe bw'ubwenge bw'ubwami. So ni twebwe Imana iri guhamagara kugira ngo twicare ku birenge byayo. Hanyuma twigishwe kingdom mind, twigishwe imitekerereze yo mu bwami. Hanyuma tuze mu gihe nk'iki muri ziriya pozisiyo zitandukanye Imana iduhamagariye twerekana ubushake bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Turi gutekereza gute rero?
muri ziriya ministeri eshanu in those 5 ministries, harimo ababwirizabutumwa. there's ones who are saying ababwirizabutumwa ni bande? Who are evangelism? ababwirizabutumwa ni abantu bari allergique ku cyaha cyane. There are people that are allergic to sins. Bo ukuntu Imana ibategura, The way that God prepares them, ibahereza ubutumwa, God gives them information, ariko bugaruka ku kintu kimwe cyane. that comes back to one thing. Irababwira ngo mugende mushaka abanyabyaha. It tells them go look for sinners, kubera ko ubutumwa bwabo bugaruka ku ijambo rikomeye, because their preaching comes on one thing, mwihane, to repent, mureke ibyaha. get out of your Yesu sins. yarabapfiriye, God died for you. mumwizere, Believe in him. bakababwira ibyaha byabo And he tells them their kugira ngo sins, bahindukire. so they can change. Hanyuma ababwirizabutumwa bwiza Then the people that say barakenewe muri evangelism ministeri are y'Imana. needed in this ministry. Batubwira ko dukwiriye kukwemera Yesu, They tell us that we bakatubwira need to know Yesu, Christ. They tell us about ariko Christ. banga icyaha kurusha ibindi bintu But they hate byose, sin more than banga anything amakosa else. kurusha ibindi They bintu hate byose. mistakes more than Bahora anything else. batubwiriza ko twebwe tugomba kureka ibyaha. They always tell us we Ibyo should bituma repent. itorero And that makes the tugumana church umutima wo kwezwa stay with that heart n'ab'Imana yaduteguriye that God prepared for, kugira badufashe. so they can help us. Hanyuma turabona ko ababwirizabutumwa ubundi And we see that this evangelism, ni abahigi b'abanyabyaha, ni abahunters the b'abanyabyaha. hundreds of sinners, Barasohoka mu itorero they get out of the church bakajya gushaka abantu bari hanze y'itorero to look, they go look for people outside the batarizera church Kristo, that haven't believed in Christ yet. bakababwiriza ubutumwa bwiza, And they tell them about bakabohereza God, mu itorero, and they invite them in the church. bakahasanga abashumba. And then they find the Abashumba ni priests, abapastors priests are pastors, bashinzwe umurimo wo kurera intama and their z'Imana. responsibility is to raise Iyo God's bageze mu people. itorero, When they reach in the church, abashumba babaha urukundo, the priests show them love, bakabarera, so they can raise them. abashumba bakabashakira abigisha. And the priests look for them for preachers. Abigisha rero ni bande? So who are preachers? Ni abagiye kubahindura They are gutekereza, the people who are going to change their bakava mu mindsets, gutekereza bari barimo hanze so they can y'itorero, stop thinking about the people that were outside the bagatangira church, kwakira gutekereza ko mu bwami bwa so they Kristo, can start accepting the kingdom of God, bagakura so they can grow kugera igihe bagera ku kigero gishitse cy'ubwami. until the level of the kingdom of Kristo God. yaravuze ngo mugomba gukura kugera ku kigero gishitse cyanjye. Christ said that you should Kristo reach on the level of ari my kuduhamagara kingdom. kugira umuhamagaro mugire gutekereza ko ari muri God's njyewe. calling us so we can have God's mindset. Kristo ari kudusaba ngo kugenda nk'uko yagendaga. Christ is telling us to go the way He Uyu used ni to go. umurimo w'abigisha. This is the work of Navuze preachers. aka karere kacu rero, So this country, generasiyo yacu ya gatatu, our third generation, twahuye n'ikibazo gikomeye cyane. we found a big problem. Generasiyo ya mbere yabwirijwe n'abamisiyoneri. The first generation was preached by missionaries. Generasiyo ya kabiri ibwirizwa na ba sogokuru, The second generation was preached by our grandparents, aribo ba mama bacu uyu who are our munsi. parents today. Ba sogokuru ntabwo bigeze bagira igihe cyo kwigishwa, ahubwo nabo barabwirijwe. Our grandparents didn't get the time to preach, or instead they preached. Ntabwo hari haboneka platform ikomeye cyane ya teaching. At that time, there was no big platform for preaching. Kambabwira ukuntu bikora. Let me tell you how it works. Byaje agakiza kaje inaha hari ibintu byinshi by'ibigirwamana. Christianity came when there was a lot of muri generasiyo ya basogokuru hari harimo ibicaniro by'abanyangombe, b'abanyabingi n'abandi benshi batandukanye. in the grandparents' generation, there was a lot of this satanic spirits, I can say. So hama icyo gihe abamisiyoneri babahereza ubutumwa bwuzuyemo imbaraga At z'umwuka that time, the wera, missionaries gave them a lot of information that was filled with the Holy Spirit, barabwakira. and accepted it. Imana ihita ibakongereza igicaniro cyitwa And amasengesho God called for them for prayers, kugira ngo binjire mu mwuka w'intambara so they can enter the word of battle, wo gusenya ibicaniro so they can break by'abasogokuruza up these n'ibigirwamana byabo. grandparents' satanic spirits. Niyo mpamvu murabona generasiyo ziri imbere yacu zagize ikintu cyitwa gusenga mu buryo budasanzwe. That's why you see that our previous generation had a powerful prayer. Imana irongera ikongeza mu itorero ry'icyo gihe umwuka wo God kwezwa again called them so they can repent, kugira ngo bajye binjira mu ntambara y'umwuka bambaye intwaro so they z'Imana. can enter the spiritual battle when they have God's calling. Hanyuma icya gatatu Imana yabahaye, And the third that God gave them, Imana ibaha umwuka God gave them the spirit of, ndabivuga gute kugira ngo byumve.
bakunze gusenga, they loved praying, bakunda kwezwa, they loved repenting, hanyuma bizera ikintu kimwe, and they believed on baravuga ngo tugiye mu ijuru. They say we're going to heaven. Kuko bagombaga kwanga isi Because they had to hit the world kugera ku kigero on the level. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Babwira generation y'imbere yabo They tell the previous ngo mwitegure vuba that be ready. Tugiye kugenda tuve mu isi. We are going. Nta gihe tuhasigaje. We have no time. Ba mama bacu bita mu muhamagaro Our parents wo kutareba mu isi, wo kudatekereza imishinga mu isi. Niyo mpamvu mubona itorero ryabo ryakennye, isi yo hanze ikarisiga, kuko bumvisha ubutumwa bo, bagumana igice cyo guhindura isi ari cyo gice Imana iduhamagariye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Umuhamagaro wacu ni uwuhe? Umuhamagaro wacu, generation yacu ni uwuhe? Ni byiza ko tubwirizwa tukanga ibyaha, ariko kambabwire ikibazo gikomeye turi kugongana nacyo. Ibintu ba mama bacu basengeye, barasenze Imana ibasezeranya amajyambere, hanyuma ibasezeranyije amajyambere. Now when God promised this, twebwe tuvuka twinjira mu majyambere. As we grew up and were born entering this, education iraza, education came, turiga, we studied, hanyuma turagenda twinjiye muri muri systeme y'isi. After we entered the worldly system, dutangira kuba reformed, dutangira gutozwa, we started to be reformed, dutangira kwigishwa, we started to be learned, tuba aba engineer beza, we were good engineers, abaganga beza, good doctors, aba businessman beza, good businessmen, abashinzwe gucunga amafaranga beza, good accountants. Ariko tubura ikintu kimwe, but we didn't find one thing. Twagera mu matorero atandukanye, when we go in different religions, tukabaho ubuzima bwo kubwirizwa, we live in a world of being preached, nitube reformed, ndabyita ngo kimwe. Ntabwo twigeze twigishwa, ngo tugire imitekerereze yo mu bwami turi kujyamo. Twebwe twakuze muri gardienne, twigishwa guteranya, gukuramo, kugabanya, kubitsa, kubikuza. Kuva mu bwana bwacu twahagurukijwe twege dukunda ibintu biri proof, bifite ibimenyetso. Twagera mu itorero tukabwirizwa ibintu no comment, kubera ko twega ari uko nguko isi iri kugenda itwigisha. Mu itorero ntibagire uko gutekereza ko kutwigisha. Twagerayo tugasanga ibintu birabishe. Ibintu bari kumbwira ntabwo ndi kubyumva. Are telling me I don't understand it. Bari kumbwira biri kunsiga. I don't get it. I'm losing it. Kuki bari kumbwira ibintu nababaza nibansubize? Why am I asking them things and when they're not responding? Kubera ko nabo, that's because also ntago bigeze bagira ababyeyi bo mu mwuka babarera. The generation, babayeho ubuzima bwo kwirera, they lived a world where they had to raise themselves. Ubuzima bwo kwishabikira. A life where they had to do everything for themselves. Niyo mpamvu iyo mugiye mu misozi, that's when you go to mountains, musanga benshi ariho bibera. You find that's where a lot of biriya bintu birakishijwe mu bwami bw'Imana. Yesu arabikunda. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Ntabwo ndi kubabwira ngo mubyange. I'm not telling you to hate it. Ntabwo ndi kubabwira ngo mubipinge. I'm not telling you ntabwo ndi kubabwira ngo mubikore. But I'm telling you to do it. Ariko nanone mwongere mwumve umuhamagaro w'Imana muri generation yacu. Amashi kuri Yesu mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Turi kubona generation y'abamama bacu tubicara ku birenge, kuko twebwe turi kuba reformed muri systeme z'isi, kandi ibyo batwigisha iyo tubigerageje biremera. When we learned what they're teaching us, it accepts. Twababaza mama ibintu bya Yesu mu bidusobanurire neza. When we ask them, can you please teach us the godly things? Tukumva mama bacu nabo babitwarira ahantu mu kirere. And they're also taking it in some other place. Biteze ihe crise rero. So what is it causing? Iyo ugeze ku gisimenti, when you reach at gisimenti, usanga mu ijoro, you find at night, abana b'abarokore, Christian kids bavuka mu ngo z'abantu bakijijwe, that were born in Christian families, baratangiye kwishakira tere, are starting to find their own ways, ibahereza umunezero, to give them happiness, kubera ko ntago bari kubona umunezero mu bintu bya Yesu, because they're not seeing the joy in God. Wagera i Nyamirambo ku Bisima, when you reach to Nyamirambo, wagera mu Migina, wagera hano kwa Rasta House Cadillac, when you reach at Cadillac, ugasanga abakobwa n'abahungu tungana, you find boys and girls that are barahungaho bari kwenjoying ibintu nyine, they're enjoying bingana nuko bifuza, things that go with their heartly desires. Ndabasabye mu izina rya Yesu. Let me ask you in Jesus Christ, umujene uri gutambuka ufite Yesu, a youth that's going when he has Christ, n'isi yo hanze,
in the outside world, wareba ibintu biri ukabona ni ibisanzwe. when you see what's outside and you see it's normal, ntago uri umukandida wa youth time revival. You're not a candidate of youth time revival. Youth time revival. Youth time revival. Ni igihe Imana ishaka ko urubyiruko rwicara. It's the time God wants youth to sit down ku birenge bya Yesu. And to sit on His feet. Tukumva inyigisho z'umwuka wera. So we can hear preachings about the Holy Spirit because ubukene bukomeye dufite. Because there's a lot of poorness. Twatekereje kuvuga ngo noneho twebwe twihurize hamwe duhamagare babashumba bacu. We were thinking to be united so we can call those preachers of this. Bo bazi. So they can come. Kubera ko ahantu twagiye dutinda. Because the places we took time at. Ntago bajya baduha umwanya wo kubabaza. They never give us time to ask. Ngo badusobanurire ibyo twizeye. So they can respond to what we believe in. Twebwe nitutishakamo ibisubizo. If we don't find responses in ourselves. Turabona umutima wa Yosefu. We're going to see Joseph's heart. Muri generation y'igihugu cyacu. In the generation of our country. Baricaye igihe kimwe. They sat once. Baravuga ngo kiriya gihugu ni icyacu. They said this country is ours. Baba kiriya gihugu Satani ari kukigenza uko ashaka. They said this country Satan is making it tudahuza imbaraga. If we don't unite. Ngo duhuze ubumwe. Tujye mu gihugu cyacu. Tubwire Satani ngo sohoka mu gihugu cyacu. Iki gihugu bizarangira tukirukanywemo. In this country we're going to be thrown away. They come. Bari batoya bangana natwe. They were young, they were our age. Niyo mpamvu uyu munsi twicaye aha. That's how this today we're sitting over here. Turabona ngo Itorero. We see that the church. Muri iki gice dufite cya 47. In this 47 part of Ezekiel. Cya Ezekiel. Of Ezekiel. Turabona ko we see that mu rusengero. In church. Hari amazi. There is water. Kandi ngaya mazi. And this water. Ngo namazi ngo y'ubugingo. Is the water that flows. Ngo mu rusengero hasohokamo amazi. That in the church the water goes out. Ngo mu rusengero hasohokamo amazi. Water goes out of the church. Ni twebwe Imana iri kuvugana natwe. It's us that God's talking to. Joseline amaze kuvuga kuri ayo mazi. Joseline just talked about the water. Amazi ni ikigereranyo cy'umwuka wera. Water is like comparing it to the level of the Holy Spirit. Imana irashaka ngo tugire ugusobanukirwa principles z'ubwami bwayo. God wants us to understand the principles of the kingdom of God. Tumenye ibintu bibikiye muri twebwe. To know what's in us. Kuko uyu munsi ni twebwe generation igiye guhaguruka gusubiza ibibazo byose bihari. Because today our generation is the one that's going to stand up to answer all the problems. Urubyiruko Imana iri kuvugana natwe ngo mu rusengero hari amazi. The youth, God is telling us that in the church there is water. Ayo mazi iyasohotse. And when this water goes out, ngo amazi yose azahura n'ayo mazi. And the whatever water that's going to meet that water. Biba hari amazi menshi. There is a lot of water. Hano hanze. Outside here. Ariko mu rusengero hari amazi. But in this church there's water. Ngo amazi yo mu rusengero. That the water of the church. Ngiyasohotse. When it goes out. Ngavuye mu buturo bwera. Coming from God's holy place. Ngagasohoka mu rusengero gusa. And God's out of God. Insengero turi kubona ntago zizi ko zifite amazi. These churches that we're seeing, they don't know that they have water. Kuko turabona imigezi yo hanze iri gutobama. Because we see that the river outside is. Ndagira ngo ibi mubyumve nk'abajeni. I want you to understand this as the youth. Ndagira mu byumve nk'abahanga bigishije. I want you guys to understanding as wise people. Krize y'ibyaha ihari. Crisis of sins that's yabuze amazi y'umwihariko. Has no unique water. Amazi yo mu buturo bwera. The unique water that comes from the holy place. Amazi asohoka. The water that goes out. Agasohoka mu migambi y'Imana. And goes out in God's plan. Agasohokera mu nzira z'Imana. Agasohoka yuzuyemo ubuzima bw'Imana. Agasohoka agendera mu nzira z'Imana. And it goes in godly ways. Aya mazi yeretswe inzira agomba kugenderamo. This water was shown the way they should walk. Afite umuferege agomba gukomeza yakagenderamo. It shows the way that it should walk. Nago yo biyareba ngazahura n'iki. It doesn't really matter. Yo agenda ahantu Imana ishaka. Yesu ashimwe cyane. Yo iyo ari kugenda. When he goes. Yo akomeza kugenda mu migambi y'Imana. He just continues hanyuma ngo ikintu kiriho. And then after. Hari amashene. There is channels. Y'ayo mazi areba Imana. Waters that's of God. Ngo azahura n'ayo mazi. That meets that water. Uzi ikintu cyabaye muri ayo mazi. Do you know what happened to that water? Ngo harimo ibinyabuzima byapfuye. There is a lot of things that were dead. Ngo ibintu byose biri muri ayo mazi. Whatever that was in that water. Ngo byarapfuye. Died. Ayo mazi yo mu buturo bwera. So that water from the holy place. Iyo agiye mu migambi y'Imana. When he goes in God's place. Agahura n'ayo mazi. And he meets that water. Ngo akinjiramo. And he enters. Ngo ibinyabuzima birimo byose. And those living creatures that are living in. Ubuzima. They have life in them. Iyi ngiyi ni komba Imana ishaka gukora. This is something that God wants yo guhagurutsa young generation. To make the young generation. Twege tugaturitsa iriba riri mu nsengero. So we can burst this water in the church. Hallelujah. Twebwe Imana yatangiye kuvuga ngo igihe cyanyu cyageze. God is trying to tell us that our time has come. Mureke gusinzira. Stop sleeping. Muze muri principles z'ubwami bwanjye. God's principles. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hanyuma ngo ayo mazi yandi arimo ibintu byapfuye. And that other water that has dead things. Ngo ku ruhande rwayo haba ibiti. On the different outside on
The side has trees. mbabwire inkomoko y'inzara, I tell you where hunger comes from. mbabwire ikibazo dufite gikomeye I tell you the big cyo problem that we kwinjira mu have byumba of by'amasengesho entering the prayer mukajya rooms kumva Imana ikutubwira and inzara igiye kuza, and we see God saying hunger is coming, hunger is mukajya coming. kumva Imana dukize And we inzara, say, Imana God, dukize please inzara. help us remove this hunger. Inkomoko y'inzara iri Do you he? know where this comes from? Ntago mu rusengero hari gusohoka amazi, It's because from church there is no coming amazi out avuye this mu water. rusengero ni ayahe? The water that's coming from church Ni is what? abajene Imana ihagarikije ku musozi wa business, The youth that God is telling us to go on the ni business abajene Imana mountain. igiye guhagurutsa ku musozi wa politiki, From the mountain of politics. ni abajene Imana igiye guha ubwenge bwo guhinga mu buryo budasanzwe. From the one that's we're gonna Yesu ashimwe deal. cyane. Amen. Haleluya. Amen. Mwatangire gukorera mu migambi y'Imana, Start working in God's plan ibintu bikaboneka mu isi, so things can be shown igihugu in earth. kigakira inzara. So our country Ntago aho can nshaka go away from kwinjira, hunger. katwivugira amazi, umwuka wera arabivuga ibyo Let's ngibyo. talk about water. Iyo aya mazi ngasohotse, So when this water goes out, ngo ibintu bituye hafi, ubwo ibinyabuzima biri mu mazi ni abantu. the things that are in that water is the people. Bari abahungu bari ku gisimenti, Those people that are ba just mama bacu empty. bari hahandi. The parents that are at that other Murabona place. noneho uko twigira imbere niko na rya torero rya ba mama bacu riri kwamburwa imbaraga. You see the way we continue in front is the Imbaraga way our parents zizagaruka. think is going out. Nabo The bazakira strength is going to ubuzima. come back and they're going to get back their foreigners. Ibinyabuzima byo muri ayo The mazi ngo living creatures in that bizabaho. water is going to leave. Hanyuma ngo ku ruhande rw'iyo And then migezi on the side of those ngo hatewe rivers, ibiti, there is trees. ngo ibyo biti ngo bizatongera ngo kongera kwera imbuto. And those trees are going to again have Yesu ashimwe fruits. cyane. Amen. Imbuto ni ibiryo, So what are the fruits? Fruits is food. hanyuma ibiryo So the food, ni ibya buri kwezi. it's for every month. Benshi barimo hano A lot of people here. mujya bamana ukwezi gutaha none sinzi uko bizagera We said gute. that next month, I don't know what's going to happen. Uzi iyo kriza ahantu iri Do you guturuka, know where that crisis is coming nuko mu from? rusengero hatari gusohoka amazi. Because in church there is no flowing of the Imana water. idutabare cyane. May God help Imana iri us. kuduprovoka kugira ngo twinjire mu rusengero dusohora God is amazi. providing us so we can come in Hanyuma- church so we can make this Hanyuma water go mwumve out. indwara nazo rero, And hear about the ngo covid sickness. yarananiranye, COVID is ni not krize going y'ikibazo away. cy'itorero itari gusohora The amazi. crisis of the Yesu ashimwe crisis is not cyane. taking away the water. Ng'ibibabi by'ibyo biti So the branches of those ngo bizaba imiti ivura. it's gonna be a medicine. Kanseri zananiranye, The cancer that's not going ibitaro away. byaryo ni mu itorero. When the hospital, it's in the Za church. diyabete zananiranye, The diabetes, they're not ntabwo working. zananiye Imana. In God can still do it. Imana iri kuvugana na generasiyo yacu. God is talking to our generation. Turagomba duprovoke iyo migezi. Should provoke these rivers. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Byanga byakunda, Whether it accepts or not, uko biri kose wherever it is, biradusaba ko it requests us. twicara hamwe. We should sit in one Apana place. bya bindi byo ngo yaje ngo kugatuti ngo Not aratwemeza think of tubwira nothing ibintu. of Oh, he came yeah. on the podium and taught us some Ndabona things. ndafite agahinda mu mutima wanjye. I'm sad in my heart. Uyu munsi ni mubireba murabona ko mu nsengero habaye ibintu byo gufana. When you see today, you're going to see that in church there is this thing of funning. Niyo umuntu ari kuvuga ibintu byakagombye gukora ku mitima y'abantu bakikanga, When people are saying things that should be touching their hearts, njye numva babihereza amashyi. they've been telling them to clap. Noneho yavuga ibisekeje cyane, And then when they say something that's really bagahaguruka funny, bakiruka. they stand up and they run. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana. I beg you, please. Igihe kirageze ngo twicare tuvuge ibi bintu bizaduhereza resultat twifuza mu The time gihugu has come cyacu. for us to ask, is this thing going to give us the results we need in our country? Perezida wacu Our president afite gahunda ya vision 50. has a vision of Vision 2050. Vision 20 yararangiye. 2020 is done. Yararangiye. It's done. Yararangiye. It's done. Vision 50 izaza. 2050 is going to Afite come. imyaka 35 He's 65. 65. Ndabeshya. Hezo naba nazi imyaka ya perezida. Noneho rero niba ari uko nguko bimeze. So if this is how it is, kuva uyu munsi kugera muri from 2050 today until harimo 2050, imyaka ingahe? there is how many years? Abanyamibare mumbwire. Mathematicians tell us. Ni ingahe? Ingahe? 27? 27. Ubwo biradusaba kumusengera That request us so we can pray for kugira ngo them. mu myaka 27 So that in 27 years, iyo vision azaba agihari. that vision, when it comes, is still going to be here. Haleluya. Hallelujah. Ariko noneho igitangaje, But see the surprising thing, umuvisioneri a visionary, we kuko iyo mpano yihabwa n'Imana, because he has that talent from God, that gift ntabwo from bimureba God, niba azaba ahari cyangwa azaba it doesn't adahari. really matter if he's going to be here or We not. yakira vision y'Imana, Him, he accepts God's akabona vision n'inzego bizakorwamo and sees kugira the ngo levels it's going to bigerweho. happen so it can We happen. yarangiza agatera imbuto, Then after he raises these branches agashyiraho uburyo bwo kuyuhira,
and he puts away so he can yarangiza add water akikomereza in. ubuzima bwe. Then he continues with ntabwo his biba life. bimureba ngo azaba ahari. He doesn't really care if he's going to we be here. icyo azi ni uko yakiriye vision. All he knows is that he kandi accepted ntabwo the imana vision. ikwereka ibintu bizaba And God does gusa, not show you what's going to ikwereka happen only. n'ukuntu It bizagerwaho. also shows you the way you're going to show. generasiyo yacu In this generation, ntabwo dukeneye kureba ngo ibintu twifuza, we don't need the things that dukeneye we kureba want. inzira bizacamo We kugira ngo need to see the tubigereho. way so we can reach on ibyo it. bintu imana irabivuga. God says this thing. ni ngombwa ko tuza tukicara It's important that we come and sit tukareba ibintu imana iri kuvugana natwe. so we can see the things that God nizihe is telling procedure us. bizacamo kugira ngo What tubigereho. procedures is going to kuza take so we tugataha can mu reach on cyotsi them. hehe Us and going twirukansa, on just like ibyo that. ntabwo bihagije. That's not enough. niyo mpamvu mu minsi mikeya That's why in the few days that are coming, tuzategura karago noneho, we're going to prepare a tuze mat tuvuge noneho so we can come ubwo and say abamama bacu basenze that our parents prayed n'abapapa bacu and bagasenga, our dads prayed. tukaba tumaze igihe tuganira, And we've spent time mureke twinjire talking. mu ntambara Let now y'umwuka. enter the spiritual Yesu ashimwe battle. cyane. Praise God. Hallelujah. Amen. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Reka nsoze kugira ngo Let dusenge. me finish so we can pray. ubutaha tuzakora konferansi yo kuganira. Next time we're going to do a conference of just hanyuma talking. ndasoreza ku bintu mwene data yasorejeho byitwa imikorere y'umwuka I'm wera mu going to itorero. finish on what whoever Jocelyn talked about of the function of the Holy Spirit in the church. mere intege nke zanyu tuzisharinge kugira ngo tuzibyazemo Let's imbaraga. accept our weakness so we can find dufate strength in. impano ziri muri twebwe Let's tuzisharinge. find our talents and gifts uyu so we munsi can share abigerageze, them. So today we try. ejo yongera abigerageze, Try again tomorrow. ejo byemere. And then it's going to work. tutangire kubona impano muri twebwe ziduhaza tudakeneye old generation. Satisfy us without seeing the old generation. tubone abigisha muri We're twebwe going to see preachers in bahabwa us. platform, They're going to have a platform. baze bavuge, They're going to come and tubakomere talk. amashyi And we're going tubashyigikire, to clap for them and tubone support ubumwe them. bw'itorero And we're going to ry'abajene, see the unity of bumva the youth. viziyo Let's see y'Imana, the vision of God. dushyigikirane. And we support Yesu each ashimwe other. cyane. Praise God. ariko twibera mu mwuka wo gukritika. But we live in the spirit of byari biri criticizing. bori, That was byari boring. bibishe, That was kandi muri bad. gukora ibintu byanyu, And you're doing your mukeneye own ngo things. ko bari abo b'imbere baza You babafashe. need those people that will bend ndabamwaje. I'm laughing at nitudakora ibyo you. bintu tuzahora turi abanyantege If we don't do nkeya. that, we're always going to be weak. turabona imikorere y'umwuka wera muri twebwe. We see the function of the Holy nibyo Spirit in us. ndasorezaho. I'm going to finish on it. Jose arabivuze ngo aya Joseph mazi said that ni this umwuka water is the wera. Holy Spirit. twagiye twigishwa umwuka We're wera, taught the Holy Spirit. ariko twigishwa umwuka wera But we're w'imbaraga. taught the Holy Spirit of power. ibyo ni ukuri kandi And cyane, that's very true. ariko ntabwo ari aho ngaho But agarukira. it's not, that's not the koko end. umwuka wera duha imbaraga, Because the Holy Spirit gives us ashyira strength. ubushobozi bw'Imana muri And He puts twebwe, His power in us. adufasha gukora ibintu birenze ibyo twe And He dushoboye. gives us more mighty to do things that iyo we yinjiye have. muri When He twebwe enters us, ajya aduhereza imbaraga He zidasanzwe. gives us extraordinary strength. Yesu yabwiye abigishwa bamaranye imyaka God 3, taught His disciples after 3 arababwira years. ntimugende kubwiriza, And to tell them, don't go mugende mujye preach. mu cyumba cyo hejuru, Go in the upper mutegereze room igihe umwuka wera azazira. and wait for the Holy icyo gihe Spirit to umwuka come. wera naza, And that time when the noneho Holy Spirit comes, muzahaguruke then you mugende can go. kubera impamvu imwe. Because of one muzaba reason. muri abagabo You'll be men, kandi abagabo nyabagabo, men, real men. kubera ko azana imbaraga muri twebwe. Because it brings strength in us. mwifuza umwuka Power. wera, So ask for the Holy Spirit urekura imbaraga z'Imana muri so He twebwe. can let go of the Holy ariko kugira ngo power ariya of God mazi in us. akure turengerwe, But so that the water can raise in us, kandi uko kurengerwa so that water that's going ni to raise us, ukurengerwa na karagita y'ubumana, it's going to be by God's ni character. ukurengerwa n'akamero k'ubumana, It's going to be by ni God's ukurengerwa ways. n'umwuka w'Imana, It's gonna be by ni the ukurengerwa God's n'imitekerereze ya Spirit. It's Kristo. gonna be by God's mindset. Ni handi umuririmbyi yaririmbye, That's why the singer aravuga ngo said, sinyikora ibyo nikoresha, I no longer do ahubwo what I nkora ibyo want. njyewe Kristo I ashaka. do what Christ Yesu ashimwe wants. cyane. Praise God. tuzatangira kubona abahungu We're gonna start seeing ndetse boys n'abakobwa and girls muri kariyeri na calling in the bitandukanye careers and bari callings gukora ubushake that are bw'Imana, doing God's bari muri want. anointing, They're in God's bameze nka ba anointing. Daniyeli, They're like Daniel, bakorera ingoma 10. that they do 10 drums. mwirukanwa mu kazi kubera iki? Why are you kicked out of ntabwo your umwuka wa jobs? Daniyeli ukuriho. It's because the turabona Spirit of umwuka Daniel is wera not in rero you. So we see that the Spirit, muri Yohana Holy igice cya Spirit, 16:13 in John 16, ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora. nta kibazo ntasome. umwuka wera ni umuyobozi. the Holy Spirit is the leader. ndabinginze ngo ku kwezi kwa 4 I pray that in this April, tukugendemo, we walk in it, turi kugendana n'umwuka wera walking with the Holy Spirit mu nyito y'ubuyobozi, in the ways of leadership, akuyobore. so He can lead us. umuyobozi uzirora jour, You know what a leader does? akwereka ibyo ashaka, He tells you what he ntabwo wowe wants. umwereka ibyo You ushaka. don't show him what you want. ariko umuyobozi witwa mwuka But a wera leader that's called Holy Spirit, aroroshye mu mutima we he's so humble ku in his buryo mushobora heart kujya inama that you can discuss mukaganira, and you talk. ariko ukaba uri kuriringa ushingiye ku bye ashaka. hanyuma umwuka wera mwemere muri uku kwezi kwa 4 azababera umuyobozi.
nimutemera ko umwuka wera babera umuyobozi ntago muzagera ku kigero cyo kuzura umwuka wera. Muzagera ku kigero cyo kuzura umwuka wera ariko umwuka wera yahindutse umuyobozi mu buzima bwawe. Turabona nanone role y'umwuka wera ya kabiri. Umwuka wera aduha amakuru. Muri Yohana igice cya 16:14 haravuga ngo uwo azanyubahiriza kuko azenda ku bya data akabibabwira. Soma nta kibazo. He will glorify me because it is from me that he will serve what he will make known to you. Umwuka wera ni communicator. Holy Spirit is the communicator. Muri kwa kukuyobora, in that leadership, imikorere y'umwuka wera, the function of the Holy Spirit, aragenda mu mutima w'Imana, he goes in God's heart, akamenya amakuru arimo, and he knows the information that's in, and he tells you and he mwari communicates mugize to ubwoba you. ngazajya anyobora mu bintu nashaka. Were you scared that it's going to go ariko we into afite things that you don't systeme want? ikoreka ku buryo He has a budasanzwe. system that works in an We extraordinary nanga way. kuyobora mu bintu utumva. He does not direct you in the things that you don't kugendera muri understand. confusion. He does not go in Nanga confusion. kugendana utumva ibintu uri gukora. He does not go without you Aragenda understanding what akakubwira you're mu doing. migambi y'Imana mbonyemo iki n'iki. He goes and tells you in God's plan I saw this and hanyuma this. akahita akubwira ca hariya. And then he tells you you go this kubera ko direction. aroroshya aragukunda. Because he's humble and he ariko loves you. kudahishurirwa ibyo ngibyo, But if you don't see that, twumva Imana iremerera ubuzima we bwacu. feel like God is. Iyo dutekereje ngo ku migambi When y'Imana, we think about God's plan, twumva bizaba ari ibintu bitubangamiye. we think that's something that's going to be negative kugira to ngo us. ibi bintu bikure, So that these things can grow, ni ngombwa ko tumenya imikorere y'umwuka it's wera. important that we Hanyuma know the kanihute function of the cyane. Holy Spirit. And we do fast. Yohana 14:26. John 14:16. Ngariko umufasha ari we mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose abibutsa ibyo nababwiye. And I will ask the Father and he will give you another advocate to help you and be with you forever. Umwuka wera, The Holy Spirit ni teacher. is a teacher. Ntabwo kuyobora gusa, He does not lead you only. He aranakwigisha. also teaches you. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Akwigisha ukuntu ukora ibintu. He teaches you the way Hari you should umushuti do wanjye ari things. kuvuga ngo business I have yacu, a friend that says ngo business, dukorera our amafaranga business, tukayabona, we ngo work for twajya our kubara money, tugasanga and when twahombye, we count to start, ngo we kandi went to tuba tubona ko losses, byabaritse and neza. to say that it was Namubwira we counted ntabwo well. umwuka wera ari teacher wawe. The Holy Spirit is not your Igihe azaba preacher. teacher wawe, When the Holy Spirit is your uzatangira preacher, kugira amatwi akwigisha ukuntu ukora you're going business to yawe. have your ears Mu that gitondo know how to do niwumva your inyigisho business. In the z'umwuka morning wera, when you hear preachings of the Holy akwigisha ukuntu Spirit, ukora business, you're going to learn how to do uzaba business. successful mu You're going bintu to be byawe. successful in what Hanyuma you're doing. ngazatwigisha, And after he's going to teach you, nganatwibutse, and he's going to remind ni us. reminder. He's a reminder. Yesu ashimwe cyane. Praise Umurimo umwuka wera akora, The work the Holy Spirit niyo does, urangaye, when you're araza distracted, akagukoraho. he comes and he Wese touches you. twavuganye ibi ngibi n'ibi Can't ngibi, we talk about none this and this? kurangaye, Why are you distracted? aratwibutsa. He reminds us. Iyo wacogoye mu kigeragezo, When you're standing together, araza akagukoraho. he comes and he Aho touches you. wacogoye wowe, Why are you giving up? ese niba wibuka ibintu Imana yavuganye Don't you nawe, remember what God promised ese you? ntuzi ko Imana ishoboye. Don't you know that God's Tugende mu powerful? byanditswe byera. Let's go in the Ese wagiye Bible. guterana, Let's go to akwibutsa church. ibintu byagufasha gukomeza mu So he migambi can y'Imana remind mwene you so you data. can continue God's Yesu ashimwe plans. cyane. Praise God. Turavuga umwuka wera tukamusengera ariko tukamubura kuko Said the Holy tutamuzi. Spirit and we pray for it, but we don't get it because we Hanyuma don't know who ndasoreza he nanjye is. ku kintu We're yasorejeho, going to finish on what you finished on. aradusengera. She prays for us. Muri Rome igice 8:26, uko niko n'umwuka wera dufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ahubwo ariko umwuka wera niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Mwuka wera, The Holy Spirit arasenga. prays. Kambasetse. Let me make you laugh. Tugenda mu masengesho. Let's go in prayers. Twagerayo When we reach there, ngo banze ngo bategure uturirimbo ngo let's tudushyushya. first prepare songs that make us Iyo warm. bavuze ibyo bintu, When they say that, bitambona ko abantu ntacyo bitwaye baje I see that the people gusenga, that are coming is kandi okay Imana with irumva them. amasengesho When God yabo, hears our prayers, ariko menya ikintu kimwe, but I learned one menya ko thing. batazi ko umwuka wera ari They know that the Holy umunyamasengesho. Spirit is not a prayer Twebwe niyo turi mu buzima bwacu, Because when we're in our we lives, ahora ashyushya. The prayer is always Yesu more ashimwe and cyane. more. We nta konje agira, Where he we has ahora no ku holidays, mavi, he's always kneeling, ari kutunihira. praying for us. Twebwe iyo twagumanye nawe yatwigishije, Us, when we stay with him while yatuyoboye, us, while he's leading akomeza us, kutwibutsa, keep reminding tukagera mu us, busabane and to n'ibw'Imana, reach in this fellowship with twumva God, dukomerejeho. we feel like we Ntabwo tujya continue. gutangira ngo We dushyushye. don't have to go straight Yesu so we ashimwe can cyane start from bene the beginning. data. Praise God. Tuguma ahantu yashimye ko We stay in the place that he tugeze. wanted us to reach. Ntabwo tujya guhera hasi. We don't have to start from down. Atangira kutubwira ibintu iriho He dusengera. starts telling us things Atangira we should pray kutubwira amakuru first. y'ijuru. He starts telling us Ntabwo the kiriya information kirere of cya mbere heaven. kirimo imyuka
mibi tuba tukirwana that first nacyo weather we don't have to fight with ubu it. nibwo buzima Imana iri kuduhamagarira That's the life God's calling bugiye us to do. kutwinjiza muri conclusion That's gonna make us enter in the iri muri Matayo conclusion. That's in Matthew igice cya 18 18, umurongo chapter wa 18, 18 and line 18. ivuga ngo ndababwira yuko gatandatu 10 Sorry, Matthew 6:10. avuga ngo ubwami bwawe buzi ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Matthew 6:10, it says, your kingdom come, you will be done on earth as it is in heaven. ubwami bw'Imana God's bufite kingdom imigambi has plans. kandi imigambi yo mu bwami Those plans of Imana kingdom, irashaka ngo ibeho mu bwami God bw'isi. wants us that they be Ni in the bande kingdom bagiye of the gufata earth. amazi yo mu So who is rusengero going to get this water of amazi the church? ari kuvomwa mu ijuru The aya water that's masaha being got ijuru from rirashaka heaven, kuyohereza mu isi. Heaven Yesu wants us to ashimwe send them on cyane. earth. Praise Imana God. irashaka abakobwa God wants n'abahungu boys and girls bari connecte that are n'Imana connected with kubera ko God. bamenye imikorere y'umwuka Because wera they know the function ntago of the bajya Holy badisconnecta Spirit, they n'Imana don't disconnect with bahora God. ku migomero yo mu ijuru They're always in God. bahora ku migezi yo mu ijuru always in God's bavoma river, nabo bohereza mu so they isi can get, so ni they ku can bwami put on bw'Imana bukorera mu That's how the isi kingdom of God nuko works Imana in ifite earth. abantu Because God abaramyi has bari people, kuramya indirimbo people that are ariko fellowship ziri with kuvomwa God, mu ijuru that are being formed in abigisha bari heaven, kwigisha inyigisho teachers that are being ariko ziri teaching, guturuka mu ijuru that are coming from heaven. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni gute systeme y'ubwami bw'Imana How ikorera does mu this isi kingdom of heaven work in the kingdom ni of igihe earth? tubana n'umwuka wera muri buriya The way we buryo. live in the Holy Spirit is that way. Hallelujah. Amen. Igihe umwuka wera kwigisha The way the Holy Spirit akwigishiriza mu teaches you, kazi and it teaches you in akwereka his ukuntu job, ukora ubushake bw'Imana and mu he shows you kazi how you should do his akwibutsa mu singing rugo job, and it reminds you akwigisha at ukuntu home, ukora ubushake and it bw'Imana mu teaches you rugo. how you should do it at Hallelujah, home. hallelujah. Amen. Aho ngaho uri anointed Everywhere you're anointed. kubera ko umwuka wera we Because the Holy ari Spirit ku mavi akomeje is gusenga. of the nil-nil. Yesu ashimwe cyane. Amen. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira That's why the Bible tells us ngo gusenga that praying ni ugusabana n'Imana, is fellowship with God. gusenga ubudasiba. Pray non-stop. Iyo fellowship yacu, ubwo busabane bwacu n'umwuka That wera fellowship with the Holy Spirit ni igice is a cy'amasengesho. part of prayers. Uzi ikibazo mufite You know the problem that ndetse we natwe have, dufite that we n'abandi also bajene have, bagenzi bacu also bafite, other youth have. twigishwa ijoro gusenga We were taught the way of ni prayer ukuza tukavuga amagambo menshi, is to come and say a lot ni of ukujya mu words. misozi, It's to go on ni mountains. ukwiyiriza ubusa. It's to fast. Ibyo ni ugusenga And koko, that's really praying. ariko ni agace kamwe But there's one mu part gice kinini kigize in the ubuzima lot of prayer bw'ubusabane. of the Ibyo fellowship life. tubikore ni byiza, Let's do that. ariko It's tugumane good. But ubusabane let's also stay with the tuganira fellowship, n'umwuka wera muri ubwo buryo. talking to the Holy Ayo Spirit in mazi this naba way. muri twebwe, When that water is ayo in mazi us, nituyasanga mu when that water rusengero we find in the church, agasohoka hanze, and it goes out, ibinyabuzima bizabaho. the living creatures are going Hanyuma to tugiye leave. gusengera mu kirero. So we're going to pray in Matayo words. 18 Matthew umurongo 18, wa 18 line ngo 18. ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihamburiwe mu ijuru. Amen. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Imana irashaka ko mu isi duhambira, God wants us that on earth we ariko bind, nta bizirikisho tugira, but we have nothing to close. duhora duhambira We're always looking up, bigahambuka, and it tukongera moves. tugahambira, And again we tugasanga bind it, and byahambutse, then we find that it's ariko below. nitwinjira muri ubu buzima, But when we enter this life, haleluya, amen, tuzatangira guhambira ibintu Imana we're going ishaka, to start biting what God ibyihambura wants. n'ubundi kuko Imana And- ibitabishaka, and the thing that gets tuzajya loose tumenya because igihe God cyo doesn't want it, kubihambira. we're going to be giving it time Turashaka to bind generasiyo it. y'abajene We want a generation izi of guhambira youth ibintu biri mu that migambi knows how to y'Imana. bind God's things. Ikareke, dore Yesu ukuntu yakoraga. Let me show you how God works. Yesu yajyaga ahambira God ibintu, would go and he'd bind Satani things, akaza kumusaba guhambira and ibindi, Satan would come and say and akamubwira bind ngo igihe things, cyanjye ntikiragera. and God would say my time Hari is igihe not tutari come mu yet. busabane n'umwuka When we're wera, not in the fellowship with the duhambira Holy ibintu bitari mu Spirit, migambi when bad things are y'Imana. not in God's plan. Igihe kirageze, The time is coming. Yesu ashimwe cyane, Praise God. ngo dutangire guhambira ibintu Imana we start ishaka. finding things God Icyana wants. cy'indogobe igihe kigeze, When the time came, igihe Yesu yarabwiye abantu ngo God told the mugende people, mugihambure mukizane. go and make it Hari loose and ibintu bring it byawe here. igihe cyageze ko There's some biza, things that of yours ariko that kuko stand utaba kuri kiriya before it. gicaniro But because you're not cy'ubuzima on the bw'ubusabane, altar of the life of ntuzi igihe fellowship cyo with guhambira, Christ, you don't know the time ntuzi of igihe cyo losing, guhambura, you don't know the time of ariko binding. nitugumane But ubusabane, when we stay with Yesu our ashimwe fellowship, cyane, praise God, tuzaba abakozi b'Imana, we're gonna be God's tube workers. abakozi b'Imana, We're gonna be God's bazi gukora workers. umurimo Who know udafailinga, how to work bazi without kohereza failing. ubuzima Who know buzima. how to send life. Haleluya, haleluya. Amen. Tugiye guhaguruka dusabe Imana We're gonna stand up and ask God iyi faveri yayo. this favor of His. Muhaguruke. Let's stand up. Aho shift inyuma abasigaye muze dusenge turi kuramya. Haleluya. Hallelujah.
ibi bintu tuvuze ntago biremereye. These things are said and not really powerful. Kandi imwe muri strategy za Satani. And one of Satan's strategies. Kana nayibabwire. Let me tell it to you. Nta spirit ya consistance tugira. We have no spirit of consistency. Iyo turi hano tuba twumva ibintu tugiye kubikora. When we're here, we feel like we're going to do the things. Tukumva mana yanjye. And we feel like. Ariko twagera hariya. But when we go out, tukacika intege. we give up. Nitumenya ahantu ubushake bugiye. We don't know where the wanding is Ariko going. tugiye gusengera spirit ya But we're going to pray for the consistency. spirit of consistency. Ibi Imana ivuganye nawe. So that the things that God is telling Ariko reka us. mbahumurize mu izina rya But let me Yesu. tell you. Ijambo riravuga ngo uwo mwana arakura. The Bible says that Ngagwiza imbaraga. and he had strength. Ntago mwadownloading Imana ya masaha ngo muyimare. You can't download God right Imana now. iragenda igukuza mu cyiciro. God is going to go growing you. Ntucike intege n'ubona uri gutsindwa. Kuko ubuzima bwa Gikristo ni ukujya imbere. Satani agakurura ugakomeza ukajya imbere. Akakubwira ntabwo bishoboka ukamubwira birashoboka. Hanyuma ngo ukagera ku kigero gishitse cy'igihagararo cya Kristo. Tugende dutrying ubushake bw'Imana. Hallelujah. That's one thing. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tugiye kuririmba ngo umwuka w'Imana yaje sinyashobora gusigara We're going to ukundi. sing that when the Holy Spirit Hanyuma comes, we'll turinjira never mu stay mwuka wo where we are, gusenga. and we're going to enter this Kandi spiritual ndabasabye room. ngo mwumve ukuntu tugiye And gusenga. I'm going to ask you, Umunyamasengesho, a prayerful person, iyo arimo asenga, when they're praying, kirazira ko it's not allowed. wumva uri umunyantege nke mu Feel isengesho like you're ryawe. weak in the prayer. Kuko Imana yo ntago idiringa n'amagambo Because uvuga. God does not do Irashaka with ngo your wowe words. uyizere. He wants you that you believe Iteka in ryose Him. nujya usenga, Every time when you're ukumva praying, ikirere cyawe hari imbaraga and you zikuri feel like there hejuru, is something above jya you, ukomeza urwane n'izo you mbaraga. keep praying with those spirits. Ugomba gusenga kugera igihe ubaye hejuru You must y'imyuka pray yose. until you should reach above all Ugomba the gusenga spirits. igihe wumvishe umunezero winjiye mu mutima You wawe. should pray until you feel joy in Ugomba your gusenga heart. kugera igihe wumvishe ibintu You byose should ubiri pray until hejuru. you feel like you're Ugomba above gusenga everything. igihe You should wumvishe uri pray gushyira ikintu mu until mwanya you feel wacu. like you're putting things where Ntabwo they tugomba belong. kuba abanyamasengesho We shouldn't be prayerful b'abanebwe mu people isi y'umwuka. that are lazy in the Nitwohereza spirit world. amasengesho yacu So when you send dusange prayers, Satani ari kuvuga ngo fight Satan is saying, agukobe. and he's gonna Oya, laugh at Yesu you. ntabwo afite isoni z'ibyo No, uvuga. God is not embarrassed about what Arazi you're neza saying. kuri kurwana. He knows that you're Gusenga fighting. wipanga amagambo yo gutera imitombo Stop Imana. looking at fight so you can Kuko tell Umwuka it's Wera God. nawe ari kugufasha. Because the Holy Yesu Spirit is ashimwe helping you. cyane. Praise Ibi God. bintu tuzabishobora turi abanyamasengesho. We're gonna fight this Tuzi with the kurwana prayer. intambara yo mu When mwuka. we know how to fight Tuzi the gufata spiritual miri. battle. When we Tuzi know how gutega to amatwi take Imana mu charge. And when you masengesho. know we can Kandi hear tuzi God. neza ko Imana iri And when you know that kutwumva. God can listen to us. Hallelujah, hallelujah. Amen. Umwuka w'Imana yaje. Holy Spirit. Sinshobora gusigara uko ndi twese umwuka w'Imana yaje sinshobora gusigara uko ndi 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 ambora byose ibyari bimose ampanagura y'amarira yanjye yose ambora byose n'ibyambusetera sinshobora gusigara uko ndi
Sinshobora gusigara uko manuri mwiza ibihe n'ibihe tumva amahoro tumva umutuzo manuri mwiza ibihe n'ibihe tumva imbaraga tumva kunesha manuri mwiza ibihe n'ibihe oh tumva imbaraga tumva kunesha manuri mwiza ibihe n'ibihe tumva amahoro tumva umutuzo manuri mwiza ibihe n'ibihe tumva amahoro tumva umutuzo manuri mwiza ibihe n'ibihe tumva amahoro tumva umutuzo manuri mwiza ibihe n'ibihe tumva imbaraga tumva kunesha manuri mwiza ibihe n'ibihe manuri mwiza ibihe n'ibihe manuri mwiza ibihe n'ibihe oh manuri mwiza ibihe n'ibihe oh manuri mwiza ibihe n'ibihe manuri mwiza ibihe n'ibihe manuri mwiza ibihe manuri mwiza ibihe n'ibihe tugushime tuguhimbaze udutera nk'ibiti
wongeye gutakaza ngo tugushime tuguhimbaze udutera ibiti ku migezi utweri kuko waduhaye umwuka wera turagushimiye Kristo kuko uri kumwe n'itorero kandi uraritwiciriye kandi uzagishira ridafite umuzinga ridafite umunkanyari cyubahiro ni cyawe abera turakomeye abera turaramya Imana izina rya Yesu Kristo hallelujah ukomeze kubahirizwa hagati muri twebwe imitima y'ubwoko bwawe turi imbere yawe iki ni igihe cyo kuramya Imana Mana uri mwiza Mana uri mwiza Mana uri mwiza oya Mana uri mwiza Yesu
mashi tuyahereze Yesu. Haleluya. Ayo mashi ya Yesu muyongere.